Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Armut kinong lamba khmat jonga National People's Party Ranikor constituency kibakan thop yu ba kan sai bors emyong maduba PF Langrin lemmat kinong kershan ki jongki kilapin yeso yala de bat ke United Democratic Party Ranikor constituency ban ai jeng kershan yu ba Pius Marwen ubalong we MLA bamenta jong Ranikor constituency. Yakini ki arngut kinong yalam barat ba ke NPP na plang dilon primary unit ban nakawa kaji primary unit jong ke NPP la priang burom daw ba Pius Marwen haringkat kajing don lang jong kinong kitkam ke UDP. Shua bandiang ye kidikot bathamai la pelong ye kajing lang kabalingkot la phalau yeng jong sodar snong jong kawa kaji. Yu ino mikmat tang shwa election. Nga try pir pi i kata. Menshwa yu scheme tang shwa election. Yu ino mikmat tang shwa election. Kata kadai kapor hakipor ki pamenshwa. Te yanu jorlem. Hakpor ki jungi hakpor ka ba nga long mentah. Nga padong ba por junga baro kat ke jing dawa ngala le ndre ngala persang banyalam hakalti ka ba shit ka besai lenti hakalti ka babek umdei hakaba thok hakaba sto skor marngam kwa ban thok ban skor umdei kum kiwi ki nongilam ngaju ong ki nongilam jong la jong ru nadu ki nongilam primary unit ki nongilam joka son ki nongilam joka circle wat nga dalaje siberu nga ong ngaju ong wat chumelin banya thok skor ik pa wat ju yalam baklai ki pa wat pen sutu baklai ki pa wat pen sutu baklai pa dadi por election mentali ki pa larang kwa ban kular blai kim shania namar ngilale ngila pen iya kakam handai ngim kwa ban pen i ngim kwa ban pen i lane ban kular shwa umdai kom ta kiwi ong dang ngila wan singingin ai kita pendap ya kita ka form pendap ya kita ki akau panik ta ki akau nombar ngam kwa kom kita ngar manang blai ngam nang betbit la penbit le pipa ki nget namar bangade upri upa sisien bang akular ngam jukwa tangga ktil ngakwa berangkat berkakam betla yu i ya ke bangalale akini ki saus nemtam ke kapa nga angnut hoj ngim jua bang ngao angnut menta ngin yu la syai ben yu la sisi kata kalong ka bae ki skim ka badai da ki spa klur umdai syu da ki phoklur da ki spa klur tinga ngam te yu priu badu jingkermen ngobi ngadon ka jingkermen ya kini ke surok second phase ban poi nang ne syadu syaranikor mata ka basa nang ne beli suara selendok ka sa bectang napo mau jai syano umen hendai mensua ngil ngil sapo nong yang tang nang ne bampor ar kenta hendai mentale nang ne syano yang arpo minit kadayam tik kata ka chatai ngila sa stang kawe san kilometer napo nong mau jai siapa nong mer berkatunya la perung da PM JSYT na po blok mokrot ngin pai ketur ke kalong kaman mat po hapo sistet hi umpat approve hapai dei berka PM JSY3 badanga kini kiski nemar bangi ong bakani ka surok wa kaji syadu nong tenger kini mau thoba nong melang nong ba jerin kaba menswa ka dei ber ka yusil tinggi sutu baka yusil kamdon syu belang baka district council kamdon syu de district council ong ngimdon pisah jisisha gitu ki surok lada simkhia kita ki MLA ki MTC ki jungi siapa nompak jerin siapa mau thoba house nam arajar nga try malu malang ngam dap kan mawa aja pra khundai mat ki por ki ba pentrai ki surok nampar hapo ka department hi hapo yusil berapo district council kasrok wa kaji hadu no tengir mau thoba kala de berse la pani bala sengrong jingking labep sengrong ladep